Later, yes. Not clean wholesome. Finance bill proposed 2025. For me, today, they had finance bill 2024. Asha. However, magoti maitu mali iguru to tukugira finance bill, finance act 2023. Okay. Na mone tugagatire to mwaka tugena finance bill. Na finance bill no yoke kinya kugwithia magoti. Yes. Tondu ucio no watho uria ukaga gukiuga uria budget ekubando. Warora finance bill 2025 ri na ne joe winio na kenya we contribute ri. It is not explicit. Toria ne thirikari ne hithete maundu maingi muno. Bihana tewegi. Tiwegi twenda ku raise billion magana matatu maite. Asha. Kire kitiri the most ekite ne hithete maundu macio no twabe tumenyete no turare magoti tondu watho wa kungania magoti wiyo. Okay. No wakinyaririo 2023 na ragi ukora huti wa 2024 no rikire buku magiko uo ni ukire indirectly thirikari ni reka ni ratinka mawatho ma VAT koguo ruhonge rero kuhutia muno ni agriculture to nona Kenya inputs ya uthondeka irio na maundu macio mangi igacoka ikahutia indirectly gathie ikari uhoro wa the creative economy ukona kwena kindu mareta digital market presence tax igacoka yarikiwe koguo igakenia pensioners au ni ndauga thirikari iratwarithia ngari irorete ria viumira toro mara concentrate na andu aria mararita no gicicio gikeni tweta with screen kire kirona mbere ri mutira concept hati maundu maingi muno mekite hari the finance bill mako tinka the fiasa iria nini biojethi agriculture yes no wamena ni yake hutio koguo uria ikite ina implication nigacoga thia kirora horo indo cia solar yes electric vehicle na nduthi electric ikaisha na kinya solar panel igacoka ho ne ra propose kugia na igoti ni undu wa kindu gitagwo commit into the canary no dimete eco nirenda kuhutia igoti riu nigetha ni undu wa thukia wa riera koguo wamerora ri the implication yes ikaiguika ya hituka but for now ina maundu very salient no ne mahithe muno na githungu kiho kiingi mo wajiku watangita ukirwo however Kenyans taxation yao ikirio iguru na juge mundu wetagwo income tax no kuretie ni andu ariku mataxagwo muno ni ruhonge kana niki high tax still our andu payroll they are highly taxed. Okay. Koguo for me neko dairoro critically tondu ina maundu very significant tondu haroha shesheni hakuhe nawe.